Ассалому алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навори пешина ваъда карда будем, имрӯз дар бораи роҳҳои баландбардоштани қувваи мардонагӣ суҳбат мекунем, дар бораи чормағзу, асалу, гӯшти гӯсфанду, гову дигар саволҳое ки ба мо бениҳоят зиёд омадагӣ ҳастанд. Мутаассифона бо сабаби тангдастӣ медонам наворҳо дер баромада истоданд, вале ман кӯшиш мекунам ки вақт ёфта ақаллан дар як ҳафта як навор барои шумо ҳатман кунам. Ин навор бениҳоят барои шумо муҳим аст, ҳатман онро бинед ва агар ки тавонед ба ёру дӯстони худ равон кунед. خب پیش از سر کردن موضوع میخواهم با شما گویم که مقصد این نوار این نیست که شما این معلومات ها رو گرفته با کارهای نادرست و غش دست زنید. نه، برعکس. خیلی که شما میدونید ما در چندین نوار دعوت میکنیم که کارهای غش رو نکنید. البته در باره ضرر سیگار، ضرر عرق و گویم که تماشای پورنو و دیگر چیزها البته صحبت کرده هستیم. تو که شما همون گویم که ضررهای اون رو به خود گیرید و فهمید که کنیم یا که نکنیم، این البته که در اختیار شما است و در اینجا من یگان کار کردن نمیتونم. مقصد این نوار یعنی این سالم بودن شما است، نه به مقصدی گویم که شما رو تلا دادن با یگان کارهای غشت. حتی باید گفت که نواری آینده نصیب باشد در باره بیماری‌های میشوند که برای علاقه جنسی میگذارد و من میفهمم که آنها چی عاقبت‌ها دارند و آن نوار هم به مردان هم به زنان بنهایت مهم است. و برای اونی که از آن نوار آگاه شوید، حتما در کانال подписаться کنید و زنگوله رو نیز پخش کنید و وقتی من خدا خواهد اگر همون نوار رو گذارم با شما یعنی که معلومات میرود و شما میتوانید دارید و اون رو تماشا کنید. خب اکنون بیایید موضوع امروز رو شروع میکنیم. خیلی که شما میدونید در مرد گرمونی هست که آن رو تستوسترون میگویند و وقتی آن کم میشود آن به سوسشوی مردانگی یا اریکتیل دیسفونکسیا میآورد و حتی فایز اسپرماتوزوید نیز پست میشود. غیر سوسشوی مردانگی یک چند علامت دیگر نیز هستند که شما میتوانید فهمید که تستوسترون شما پست شده است. این البته که به قوت شوی یعنی شما انرژی پیشینه رو ندارید. فربه شوی، کم شوی، موی بدن عموما در کجای بدن که نباشد موی شما کم می شود. خب عصبانی شدن و دپرسیا، سست شوی خاطره، استخوان‌های باریک و ضعیف، اینا همش میتوانند به شما یعنی که خبر دهند که در شما تستوسترون پست شده است. این چنین تستوسترون رو میشود تشخیص خون سپارید و معاین کرد که چقدر است. در این نوار فقط درباره راه‌های برداشتن تستوسترون صحبت میکنیم، ولی راه‌هایی که همه ما و شما آن رو انجام داده میتوانیم. درباره داروها مثل اپیمدیوم پاستا و نمیدونم تریبولوس و سوپر اپیمدیوم پاستا و دیگر نصیب یک نوار میکنیم. اگر شما در کامنتاری نویسید که این موضوع با شما مهم است یا اینکه نه. خب دوستان عزیز، 5 راهی است که ما میتوانیم تستوسترون و قوه مردانگی رو خوب کنیم. یکم این البته که خواب است. خوابی خوب، درست و پورا. بسیاری ها به این چیز متاسفانه اهمیت نمیدهند، ولی این چیز بنهایت مهم است. نابسته از فایده آن به مردانگی، آن بنهایت زیاد دیگر فایده ها نیز دارد. خوابی نادرست سبب پست‌شوی تستوسترون می شود. البته برای آنهایی که دختران یا دیگر کارهای میکنند که شبانه نیز بعضی وقت آنها باید در کار باشند، این مشکل تر است، ولی به هر حال باید هر یک نفر موافقی گوییم که امکانیت ها این کار رو باید انجام دهد. خوابی درست از 6 ساعت تا 8 ساعت است در کلان سالم، ولی نه خوابی که ساعت 3 شب خواب کنی و ساعت 10 خیزی. نه، بر وقت خواب کردن و بر وقت خستن و در وقتی گوییم که خواب کردن تلفن و دیگر چیزهایی که شما رو گوییم که بیدار میکنن آنها رو کشتن است، یعنی خاموش کردن است تا که هیچ چیز شما رو گوییم که بیدار نکند و شما درست و خوب خواب کنید. دوم راهی برداشتن تستوسترون این پرتافتنی وزن زیادی است، یعنی فربه بودن سبب پست‌شوی مردانگی می شود. البته ممکن در کامنتاری آدمانی فربه نویسند که دکتر ما سازیم که گوییم وایمه کنند، لیکن از سببی که من دکتر هستم بعدا باز همین آدمان در پشت من می نویسند که دکتر راستی ما شوخی کردیم همون در کامنتاری و راستی مزه نیست چیکار کنیم. برای اونی که در نوار پیشینه وقتی ضرر شکر رو من فهموندم چندین نفر این رو نوشته بودن در کامنتاری و بعدا باز همون شخصان در پشت من مراجعت کردن که دکتر راستی سوس شده است، کمتر شوخی کردیم در کامنتاری ما چیکار کنیم. خب روغن زیادی که در شکم شما است یعنی همون یک فرمنتی حاصل میکند که تستوسترون شما رو با استروژن ها مبادل میگرداند. یعنی استروژن خیلی که میدونید این گرمونی زنانه است. وقتی که بالانس بین اینا گوییم که ویران میشود البته که این با پست‌شوی مردانگی میآورد. باید تستوسترون همه وقت از استروژن زیاد باشد در مردم. برای همین وزن خود را شما باید نگاه کنید. برای اینکه شما فهمید که باید وزنتون با قدتون چه خیلی مطابقت کند، شما باید ایندکسی وزن بدنی خود را حساب کنید.
сайте ҳаст ки ман дар поён ссилкаи онро мегузорам ва шумо метавонед дароед ва дар он ҷо вазну қади худро яъне гӯем ки нависед ва калькулятор ба шумо мегӯяд ки шумо бояд хароб шавед ё баръакс фарбе. ҳар 1 килограмм партофтани вазни зиёдӣ аз ҳисоби равғанҳо мардонагии шуморо баланд бардоштан мегирад ва ин албатта ки исбот шудааст. сеюм роҳи бардоштани тестостерон ин машғул шудан ба варзиш аст. шумо бояд донед ки чӣ қадаре ки шумо вазнин машқ кунед ҳамон қадар тестостерон зиёд ҳосил мешавад. яъне шахсе ки вазн мебардорад дар ӯ тестостерон зиёдтар ҳосил мешавад назар ба шахсе ки бевазн машқ мекунад. вале вазни баланд бардоштану машқи зиёдӣ низ камбудиҳои худро дорад ки метавонад сабаби пастшавии тестостерон шавад. ин албатта ки мондашавӣ аст. барои ҳамин машқро шумо бояд бо меъёр анҷом диҳед. чорум албатта ин хӯрок аст. дар навори пешина ман дар бораи 7 хӯроке гап задам ки мардонагиро паст мекунанд. бисёриҳо нависанд ки доктор иноро нахӯрем пас чӣ бояд хӯрем? хуб дӯстони азиз, барои ҳосилшавии дурусти тестостерон дар организми мо бисёртар хӯрокҳое лозим ҳастанд ки асосан витамини D, омега 3, цинк ва селен доранд. витамини D организми мо низ метавонад бо ёрии нури ультрафиолетии офтоб худаш низ ҳосил кунад. барои ҳамин аз офтоб бисёр нагурезед. аз хӯрокҳо бошад витамини D бисёртар дар моҳиҳои равғанӣ мисли лосось, скумбрия, тунец, форел ва ғайраҳо ҳастанд. махсус ба забони русӣ гуфтам ба хотире ки бисёриҳо агар ба тоҷикӣ гӯем намефаҳманд. хуб инчунин витамини D дар таркиби равғани офтобпараст ё семечки, маҳсулотҳои ширӣ, панир ва амсоли инҳо ҳам ҳастанд. хуб омега 3 ки ин ҳам муҳим аст барои ҳосилшавии тестостерон, ин ҳам бисёртар дар моҳиҳо ҳастанд. моҳиҳое ки ман аллакай дар боло номбар кардам ва моҳиҳои гӯем равғанӣ ҳастанд. хуб цинк ки ин ҳам барои тестостерон муҳим аст, бисёртар дар таркиби гӯем пӯсти гандум аст. яъне орди сиёҳ зиёдтар дорад ҳамин цинкро назар ба гӯем ки орди сафед. ва инчунин дар таркиби гӯшти гову гӯсфанд, чормағзи заминӣ, пиставу чормағзу гӯем ки семечки ё офтобпараст ва амсоли инҳо албатта ки дида мешавад цинк. ногуфта намонад ки луби низ бисёртар цинк дорад ва вақте ки дар навори пешина ман соя гуфтам, бисёриҳо фикр кардан он луби аст. дар комментариҳо бисёр нависанд. не, мо сояро мушунг мегӯем. барои ҳамин гуфтам ки ҳар як минтақаи тоҷикистон онро ҳар чиз мегӯяд. цинк инчунин бояд гуфт ки бениҳоят зиёд дар таркиби ҷигари гов дида мешавад. ин бениҳоят муҳим аст. инчунин ногуфта намонад ки аз маҳсулотҳо фоидаи бениҳоят хуби асали тоза низ барои ба қувват кардани мардонагӣ исбот шудааст. диққат диҳед, фоидаи асал, на шакару қанд. ман ин аллакай фаҳмондагӣ ҳастам. насиб дар мавзӯи фоидаи асал ва механизми бардоштани тестостерон бо ёрии асал гӯем ки асали тоза, ман ҳатман насиб бошад як навор мекунам ва пурратар суҳбат мекунам. вале ҳоло метавонед ки ҳар рӯз 20 грамм агар асали тоза дошта бошед, метавонед ки онро истеъмол кунед. аз меваҷотҳо бошад кадом мевае ки дили шумо мехоҳад ва имконият доред хӯрдан гиред. вале аз ҳама хуби он барои ин масъала, яъне масъалаи бардоштани тестостерон, ин албатта ки анҷир аст. дӯстони азиз, маҳсулотҳое ки дар таркибашон витамини D, омега 3, цинку селен доранду тестостеронро зиёд мекунанд ва ба мардонагӣ фоида доранд, бениҳоят зиёд ҳастанд, махсусан дар ватани мо. ҳар яктои онро албатта ки инҷо номбар карда намешавад вақти бениҳоят зиёда мегирад. барои ҳамин дар инстаграми ман, барои оне ки шумода осонтар шавад, ман суратҳои маҳсулотҳоро гӯем ки дар он ҷо гузоштаам ва ҳар касе ки хоҳад метавонад амон ссилкаро дар поёни ҳамин навор ёбад, дарояд ва онро бинад ва ба худ гӯем ки скриншот кунад. шарт нест шумо инстаграм кушоед, не, доред ё надоред инстаграм, болои ҳамон ссилка зер кунед, шуморо он ҷо мепартояд. хуб, дарояд скриншот кунед ва ба худ гӯем ки маълумот гиред. бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, то ки шумо фаҳмед ки ҳар хӯроке ки ман номбар кардам, онро бояд бо меъёр истеъмол кард. гапҳои ман ин маънои онро надорад ки шумо масалан ҳар рӯз фақат гӯшти гов хӯреду, гӯшти моҳӣ хӯреду, дигар чизҳоро нахӯред. не, шумо аз ҳар як чизое ки номбар кардам кам кам бо меъёр ва шароитро нигоҳ карда хӯред. албатта ман медонам ки ҳар кас ин хел шароитҳоро надорад. барои ҳамин дар инстаграм он суратро, яъне ки ҳамон суратҳои маҳсулотҳоро мемонам, дароед бинед кадомеашро гӯем ки шароит доред, имконият доред, метавонед харид ва истеъмол кунед. панҷум роҳи бардоштани тестостерон ин вақти худро хуб гузаронидан аст. исбот шудааст ки стресс ва ё ки асабонияти зиёд мардонагиро бениҳоят паст мекунад. ин чизро ҳар яктаи шумо медонед ва оное ки муҳоҷир ҳастанд боз хубтар медонанд. кӯшиш кунед ки асабонӣ нашавед барои ҳар як чизи гӯем майда чайда. медонам ин қин аст, вале ба фоидаи шумо нест стрессу гӯем асабонии зиёд.
дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва фикр мекунам то ҷое тавонистем ба шумо маълумотҳои заруриро додем ва шумо каме ҳам бошад ягон чизе барои худ гирифтед ва фаҳмидед. ҳатман оиди маҳсулотҳо саволи худро дар комментария нависед. кӯшиш мекунем ки дар комментария низ ҷавоб гардонем. мутаассифона такрорам шавад, бояд гӯям ки дар инстаграм як гурӯҳ номардон аз номи ман истифода бурда мардумро фиреб карда аз онҳо пул канда истоданд ва насиб дар ин мавзӯъ ва дар бораи ин аблаҳон ман ҳатман як навор мекунам. барои ҳамин дар директи инстаграм савол равон накунед. саволу ҷавоб танҳо дар почта мешавад. почтаи ман дар зери ҳар як навор ҳаст. ва ногуфта намонад ки вақте ки дар почта менависед ба шумо автоответчик ҷавоб медиҳад ва ба саволҳо бояд ҷавоб гардонед, то ки ман тавонам ба шумо кӯмак расонам. агар дар почта давоми 6-7 рӯз ҷавоб нагирифта бошед, донед ки айби худи шумо аст. дар автоответчик яъне саволҳое ки ба шумо омодагӣ аст ҷавоб додагӣ нестед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҳолат шумо метавонед ки почта яъне ки папкаи спами худро низ гӯем ки бинед, шояд дар он ҷо бошад. хуб дар ин ҷо навор дӯстони азиз ба анҷом мерасад. навори оянда насиб бошад, бениҳоят мавзӯи муҳим аст ва ман кӯшиш мекунам ки зудтар бо пайдо шудани вақт барои шумо он наворро кунам. барои наворро дидан, яъне навори ояндаро ҳатман дар канал подписатсия кунед агар накарда бошед ва зангуларо низ пахш кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.